Mutegeri wa Meru TV ni ntuko ya Jumamosi kana weekend ya tariki 30 turi mweri jwana na mwaka ni jwangiri jire 25 ni weregero mwaka no ithiritwe ori na ntuko enjaga na nkurukino titana mbere na gukenera mibango ya Meru TV nkogwa togeni twethira tukimurekaga kuthoja na nkuruki gutegera nteto cietu cia Meru TV tha mugwanja weekend ya narua oni bambetaga Dennis Mutuma Muthomi iji ni nteto cietu cia Meru TV tha mugwanja. Tuambirie na ripoti yegie kesi tia murimo jo Mpox aja ndene county ya Meru na thirikari ya county ya Meru nithiritwe igicumiria na ruru nene nikenda gutigira niba gucuana na nkuruki kurigiria gutamba kwa murimo jo Mpox aria kuthirite kuri na mwaji omwe urethirite akigwatekana na juu kuringana na ripoti ire turikite kugwata ni ati mwaji uju urio kurekana ni mwekuru aumite ntereche Nairobi na erekera monka ntereche Laikipia na nyumene agweta sibitari ni ya Meru ni arwana menyekanire ari na murimo jojo jo Mpox kuringana na waziri wa ugima ndene county ya Meru Daktari Dennis Mugambi nethirite akiuga kama abitha bonde bogima na nkuruki madagitari nibacumirite bona ne gutigira ne bagukandana na nkuruki kurigiria gutamba kwa murimo jojo jwa Mpox monkera nande kesi ya mwake nerekete kuringirwa kuribotwa yegie murimo jojo jwa Mpox ndene county ya Meru. Kaunti ya Meru riu yandikithite kare mwaria murimo jwa Mpox kumana na mwekoro wirega kurionga kaunti ya Nairobi na Laikipia thirikari ya kaunti ya Meru gukurukira rwangi rwa ugima bwa mwiri ruriuga nibekite mitaratara yonthe gukanana na murimo juju aria waziri wa ugima bwa mwiri Daktari Dennis Mugambi akuga nibaukaũkĩtie maguru kuona murimo juju tigwita na mbere kugwatithanwa na arariongete bwana Nyuke na arionga bwana Nairobi na most likely no arumira murimo juju Meru bado twithirikari itwikirite measures chonde iria ibatere kwithirwa ichigukaria ugima wa mwiri ndene Meru na mwananchi ethirwe na kumbe kwithwa agitete mwena bubu waziri Mugambi ariuga mandagitari no betete na mbere gututira mwaji uju na kwamukira utungata bwa mbwikire cibitari aja kaunti ya Meru tuga mwaji uju tombere kumatukana ruro muno tomba kwithwa tukumuju kitomureta cibitari yetu na tomwika antu ara tuga i quarantine kana i komwika antu aria isolated yari wenka kenda atikombi kwithwa na gusambaza murimo juju na ibwega twire Mumiru ati mwaji juju tumbite kumutreat na mwaji juju stable kana tayari ati atarine kwithwa ati kana ogwati na bakwithwa na kombo murimo ko tayari turombera kwithwa twamatuka na twamutreat na kuringana na waziri Mugambi arite mugibori mangurukia magana jaire barabarare mugomone wakagita kamia ritandatu riu ni bacokerete ngugi na nyumiaro aria gatigati kao na thirikari ya kaunti ya Meru na Meru batibwirite kwithira bari na ugua bwa gutamba kwa murimo juju kwithira bari maturene kuthingatira makarika jaja gutinaje kwithwa kwina kimako jontu twi thirikari ya county government ya Meru itombete kwithirwa tugituma teams chetu ira chito teams cha surveillance then Meru county onde bethro ibakomba kwithirwa ibakuthikira cases ira chombe kwithirwa ikionekana na bethro cases ibakomba kwithirwa bakirifa kema chibitari chetu twithirwa batwe itukomba kwithirwa tugitreat cases imu antu baba bonde ibakaritie health ya Meru kuma nturene mwanka machibitari chetu jonde kogo keji kwithirwa kwina cases chonde ira muntu akuigua na tuthundo kana gintu gigukaraja muthanduku akeja kwithwa na science cha muthanduku akeja kwithwa na science cha kwithwa na mwanki muramunde kana lymph nodes chikumba kwithwa ichikuimba itotho tugituma mwajiu kimashibitari jetu nethro akethwa akiomba gutreat kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Mbita Mutugi wa Kiambi. Tukirekana na ripoti ya Mutugi wa Kiambi yake murimo jwa Mpox ndene county ya Meru twerekere kire ripoti ingine ara munini wa governor wa county ya Meru wakili Linda Kiome na shumirite na kuromba Meru bonde gutigira niba guciandikithia kire mubango jogima wa jomwire tajusha na kuruki gwita na mbere na kuria nikenda bakamukira utungata burabo kubatara kumania na sha kagita na ukau
wakili Linda Kiome uranwe munini wa governor wa county ya Meru narombete akaribonda ba Meru gutigira niba kugwata mbaru governor Mutumanto Ithinkia na kuruki kumwainya nikenda getana mbere na kuritira akariba county ya Meru Ngugi. Jeff Wagetuma na ripoti hiyo. Nawe munini wa gavana kaunti ya Meru Linda Kiome no ritia Meru gwitana mbere guciandikithia kiri mubango jwa SHA nikenda bakethira bakigwata utungata bogima botheri na kuga bara baticiandikithitie beta cibitari cha kaunti ya Meru ni bethire bagiciandikithia ugwerere okaroka gwita cibitari no te register SHA ukethira ukemisa opportunity. In fact, primary health care Nchoma, Ruagi, Kibara, ogwe go to the nearest cibitari nyakethira dispensary ere akuyaja nonto Dr. Dennis nawe na mekete sure cibitari chonde china gadget cha ko register SHA ogwe ndio register SHA wethera waje tu Nchoma merimu erete kwenda admission free utibio karia na primary health care ni ukurungamira daktari ithimi ni ukurungamira ndawa na mubango joi jwa thirikari nene na ndi batu ndene county government ugwa weja ara cibitari area wathithirwa huduma daktari mbeca chiere wa directly cibitari yu ikenda weja rojo utiaga ndawa utiaga daktari utiaga lab ni arakinya kuria Meru gwitana mbere kurira utungata bubu bogima wa mwiri kukurukira mubango jwa SHA primary health care free na ndi ire ko register 500 ni wenda admission esibitari na kinya admission esibitari SHA teja mubango jura jwario jwa NHIF mubango jo izo kuomba kurerera ndawa gitanda ithimi na kinya surgery ikenda tomba ikwithaura murigo jo kuthithia arambecha mirimu esibitari na inya kansa ne kurungamira na ndi antu betu tukubwera endete katombo bolazimisha kuregister katukuburomba ki inya bobo chigirwe kiao ikenda ugo weja sibitari yetu general antu atu ambaneria na ndemo bango ja ku chuambecha cha ku register ugwere yaga 500 ikenda withira wena insurance ntukwire mantu jakathuka no ntote kumenyeire withira wena insurance cover akirikiria mutongeria ujo na kuria Meru kugwatira governor Ithinkia kirithurano biejite bia mwaka jwa 2027 na kuga kinya nkuruki utongeria bwa kanisa ja kaunti ya Meru bukethira bugicokia riri na gitio nyuma ya urorari gavana Kawira Mwangaza kweberu utongeriene lakini mbwere 2027 gavana wetu akethira endene ya voting box voting paper bumuringire kura batu tukarungamana nawe na inyo kethira ikuunganisha Meru county yake wethira inyake wake kiombe kwethira thithitie no ntubwa egirira Meru county rari gwikirwa inyo kethira iki wake murikaneni no ntubwa kwethirwa thai ndene county assembly manto jarario utizo jario kairi we are united and even the Bible says where there is unity what does God do? He commands a blessing. Clergy babwe kanisa yetete gukirwa in the county government of Meru. We are going to redeem the church through His Excellency the Governor. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagetuma. Katho shimonya Jeff Wagetuma nonto bwari bote ukongera kuone ate bamwe bari tingoge barabara itagangoge au kabere nare hakemu ni bashumirite na kurita matata jao ni ara nandi borete gutigira ne bakuri wa mbecha ni kirabugete koti ni augire bari wembecha izi ende monkera nande wakiri ombere ko bari ya mbecha inkai na iwinge ethira ate ko bari ya MC Mutonga nare kitina kwaraniria na aritingoge baba au kabere bakemu na kuthikira matata jao.
bamwe baria banarita ngugi na batomba kwithirwo bakiona kioto kiao kuma ndene ya Kemu na nditi bombite kwithirwo bakiraramika na bomba kwithirwo bakiuga itu twigirwe kiao twebirabire bieto nikena mantu jatiga gututhukira. Ndina malalamiko kuhusu wakili wetu harusi. Twamutarite wakili atuwakilisha kesi turungiki ngugine Kenya Methodist University. Nenderera na kesi tura win na tura awarded the various packages na nya the cost of the suit tura awarded. Rusekture ya package idatu installment idatu no tukemu yugite kale na installments endi the final installment tutamiona, the cost of the suit tutamiona, the interest tutamiona, na ndi nejire tomuchua harakati nyomora buru kabisa na batwi na mbere atwete kumuringaira umuringira atepiki twajuke jukumu na nde gwita mwanka ofisini ya wechuka twitite nau severary tweta tukethira hateku na kuma unande tura anto bararuso barakira until recently tuya kuona public notice kuma ito atrimanire anto few twakarande twaraniria tuona nde twandike petition na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mutonga ngikuripotera kuma Meru County, Meru TV. Togeta na mbere na nteto cietone ati mwandiki munene wa kiama kia Mbasi ndene kaunti ya Meru Alhaji Mwendia na ugete kiama giki ni kirikite na kweberia magamba kathumba ndene koti nikenda gutigira kuri na ngwataniro na nkoroki urumwe ndene ya kiama kia Mbasi kagite no kau Alhaji Mwendia no ugete kana Alhaji Mwendia no ugete kiama kia Mbasi gigeta na mbere na kugwata utongeria bwa governor Mutumanto Ithinke Mbaru na nkoroki gutigira na gutongeria kaunti ya Meru na njira ire kubatara mutugi wa Kiambi arina report you. Mwandiki munene wa kiama kia Mbasa ja kaunti ya Meru Alhaji Mwendia na ashimirite weruna na gutariria ati nebathirite nkushanira kujairwa kiamene kia Mbasi na bethira bakigwatana na jatongere na kiama Mbasi is bigger than individuals. Twena morto na tuomba kurira aja twendo ene cia njaja tukithiurukanaga njaja kuringana na Alhaji nebathirite kinya magamba jarari koti gatigati kao ja kiama Mbasi gutigira ne bakwibanganya gwetera kithurano kia mwaka jwa 2027 turari na magamba kenda kotini na kinya magamba jange jatekereja ukenda ja kiama jange jarari individual mugambi na antu byombe mugambi na Rohaji mugambi na ure onge mugambi na bwana na magamba jau jonthe twajathiria kotini atubau baregoro nau ibonenia goodwill ya kuthiria magamba kinyajara jatigere kotini magamba jau kwandikwa consent in court twebera nteto cha court Jonto tweto ukiama kia Mbasi getedra kile prepared for 2027 general elections. Alhaji ariuga bajokete tagarerere kuonia Meru bate ya kwethira kuri na ciaca intheru na cia guteana turitane Meru kana tuonie Meru maana ya mature politics na kinyanto ba differ ideologically kana ba differ gichiacha anto baba batebwirite kwethira iba gutonya nteto yu at a personal level na kiritagarira bamwe batongeria bakiama kia Mbasi kuoneka kireme chemani ya biama bila bingi kana kinya kireme rengo ya giciaca mwanya mwanya na baumite kire kiama kia Mbasi twetekanirie asnek kenda tumenya kuthithia decision informed anto ibaka ninkire guntu kokuthe
na twathithia kamiti ya antu bathatu bagwita kununkira nikenda ria tugakarathi na twethira turi informed. Ni undu Alhaji Nguruki augite ni bakwigika na kugwata mbaru ngavana Mutuma Ntoithingia na ati ni baba mutumirethira gikonyanya na mutongere wa Nthiguru William Samuel Ruto ni kenda Meru ikagunika na mirandi ya weti na mbere. Itugu support Mutuma wa Ntoithingia 100%. Na tuli county delegates convention itwatumire Mutuma twamwira nete anyanyanie na uria akenda kunyanyania noe a make sure tutirarusi miaka ingi iri na nusu jau turarusite kwa itwe twamutumire na onde atongeria Kathumba bonekene kwenda giti gia seneta baumite kiamene kia Mbas. I want to make this very clear. Mugambi no eto no Mbas, Ethere no eto no Mbas, DMK no eto no Mbas. Totere mwago karante turisovu manto jaja turi Mbasine. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti, Mbita Mutugi wa Kiambi. Tugeta nambere na ndoto chetu ni ati akari kuma ntere chia ndo nyuruma na nkando ntere chia kirua na rini bashumirite na guteta nikiraba kugane kwethirite kuri na wangere kubo thina chia ukaria nterezi kuringana na akari baba ugete ni kwethirite kuri na wamba bwa ndethia na kinyaba moba akari kana nkuruki mbe ombethe ba nterezi kwethirwa bagita uturo bwao iromba ria akari baba na ndende gutini kuromba thirikari nene na kuruki thirikari ya kaunti gutonyera nikana gutigira ne bagucokerua ukaria nterezi mwendo laibuni na ripoti hiyo. Akaribando nyoroma na nkando wandini akirwe na ribori bare na keba kenene nikiraba kwa wamba bong'ombe ibongelekete muno bakiwa kituo kiu kireu kia polisi kituombete obatethie kinyani ni ndinaite utira tono salama nkando tuyi ng'ombe tukanoga na antu kuthika mpaka chia tutheri kwa bati utia tona guku thirikari nene na ng'ombe ata achi kukira katikati kama askari kaba tuma kuma no badira no baringa buru kituga bakoro ya bale mo ko baba kutana ng'ombe chetu ibacho king'ombe nene na ng'ombe chetu chiakwa chigeta na saindi umwanga mairisaba au tena anti stock theft tena game tena AP kadharere are na KPR lakini ya mwana chao chonde utethio tuonaga ana beto bakura wagoko babethe bokone nyao te antu babethe twina bo babainge bara baingi bara tuthikite kuringana baretherua bakora wothe utethio nya MP beto tutebonaga goko charaiti bate ntukwenge ndageretie kuringa thimu ute muntu inyoeteka batu tutura thinene na ndi batu maruja twina jo ija kwenda kutha batu turiro ng'ombe igeta antu batu gaboragwa na twira thikari tukaritie na interview to bitumba kuthinga to ng'ombe chetu iriwa igakurukira ngitine anti stock theft police iriwa igakurukira campaign ya AP au namba bareta bakino tuko na beringa bundu kiende bate choka erua antu betu ibo kwenda antu babonde beta transfer nkolokine bakuromba thirikari ya kaunti ya Meru amana thirikari nene obongelo karia bakiwa baiyairwa ng'ombe na nabo bakoro angwa Mutuma ore arombere kuthithia na are andu muru ne jinya batu atutegere kana teu antu betu atutegere twikirwe security na ngari iri kwiro imami na no ntu negende agwike bionde ndisi wa Meru atkumuzima ndisi wa Isiolo amwire achoke ng'ombe chetu netha atiomba watu tuketa kugira naomba county inirudishie ng'ombe zangu sina kitu sasa sina kitu nimewacha sina kitu mboma hata kutaka kudera kwa mboma sina kitu kwa mpomangu na niko na hasira batu tugerwe ng'ombe togwa narwe tugerwe ng'ombe kimya kia tugerwe ng'ombe batu tukatololo tukagerwe ng'ombe chetu County Commissioner wa Meru kama umeshindwa kufanya kazi yako kufuata ng'ombe zetu enda kwani tuletee mtu mwingine County Commissioner wa Isiolo ng'ombe zetu zinakuja zinawekwa area yako mnasema wasee wataleta tumekupea siku 7 ng'ombe yetu irundi kama ng'ombe yetu haitarundi tutafanya maandamano ya amani
tunahitaji tukuja kwa ofisi yako na tuambie Profesa Murkomen ng'ombe yetu imekatalia Isiolo na viongozi wao wanajua na wamekataa kufuata. Ripotera Meru TV kuma bore mbeta wa mwende wala iboni. Mbitikire twerekere Monka County Muturire ni county namba 13 ndariria county ya Tharaka Nithi ni aria aciari kuma cukuru ya Kabariange ira ithagiro iri ndene ya wadi ya Gamba Ng'ombe ni bashumirite na kuthithia maandamano ni arabonekene kumeneria bonene mwarimu munene wa cukuru iji jikiene ta George Njagi amana munini wa wendene ya cukuru iji kuringana na aciari baba hapa ugita tongire baba iri ni baithirite bagitumira buthuku tongeria ba cukuru iji nikira nande barikite gwita na kuinga cukuru amwe na kujukia ana bao ndagara wigona kuma county ya Tharaka Nithi arina ripoti yo. Johnson Njagi atia cukuru Monday na Friday. Ntunu cionthe akoragwo murevi akoraga kinyunyaga na kwi mbeca cingi turutite cia aruti mawira tibari cia PTA na kwi cingi na turutite cia bioro na munda nacio yani atirite narire nicio ukona inu mbeca athia kugukumana nacio kingo yani kingo agaigwaga Deputy agotigirwa Mamburaki Muthengi Ezekiel Ndimasora transferirwe kuma Kabariange ta mthiru agotigirwa Mamburaka matigirwe gutie bwenda kwira kamete pora gukwenderea na ndatarithie mathabu atatarithie kamete mathabu ma mbeca kututie na irire mbeca apere John Njagi Mamburaka mwandero va kila kitu no tie bumendereo tona cukuru ana beto mbondengi John Njagi ugira tie manto mambondeng augira watie manto mambondeng na timbio eta wa mbondeng Kabariange pioro twarutire ngiri 60 tutanjerwa kioro aruti beto bawera arimo na arugi batie na mbeca bana mieri 3 batari wa John Njagi atiari mbikeriani John Njagi kakunia kagiro bebute kagatwiro kamatona ngiri kuma kathoa na bai kioria mwarimu gitumi mwana wakwa nonto mwana wakwa gitere Muthengi no ethagirwa ari iguru ndamuria kauga mbori kauma ikathike thakani mbori kenuka kwena mbio ena thena nati wethagirwa na bata nati hari atiena the nyamwera nati kio gitumi twegwete tukiorwa ninya nonto gotweka kuma mwarimu wetu Muthengi agochenjwa kana gochenjia kuthi tiguto watire thena yana ba mbondengi gotweka batiena bia kuria na ithomo bia to bia thinde goro pato tikwenda kuthira kaere ku ikomeria atwekete murevi atinde akunya nchobiri onde aya athi kwa kiumia cukura ya maita mairi naya antugera yeteka kuingatiana bitwathukirwe mwarimu ora twendete to Mr Muthengi airwa karuguaro no urari karuguaro kana urauthiritwa karuguaro engatua aya Kabariange no twareterwe kioria kirankwenda kuria Kabariange renda Steveni mwarimu uyu gwetwa John Njagi nio ningwa ingo kujira namba indieta ngiri 20 na ikaingo nkinyangira ndeto ino amba kwethirwa akigitata akienderea cukuru no ni ndaregire ndamwira ntikaria na beto bakigwa mwarimu uyu athi achenchwe nontu nara aumire kauthirwe na ti wa muthe tutikumwenda. Right, kurekia kana kuringana kumana na report uno tugwikira gatanta nteto cieto cia Meru TV tha mugwanja chenaru ne ntuko Jumamosi kana weekendi mbithiro inge kwendagira kagita gake kana nkoroki weta na mbere na gukenera mibango ya Meru TV on pambetaga Dennis Motuma Muthomi ithiro urena kagita kega.